Kasenrop lang village organisation jongka snong soalan lembak ka dorbar snong kila rakhe ya ka jingdap chisnem ka village organisation badru halor ka jingdap laisnem jongka jingi opening jongka ne ka snong ya ka open defecation free certificate bat ban rakhe kerpang ya kalungku snem basispa prapusau utirot sings ya ka bala pelong hapo ka parish hall jongka snong soalan Kasenrop lang village organisation kadon kumba arpo teli ki SSG hapo kasnong soalan ka jingdon jokane ka VO kalalong sisa ka jingkerku ya kasnong katau hakaliang ka khut ka suba kumjuru ban kentiu ya kayo ka kot bat ka imlang ka salang hakane ka sngi lawan ban aimen sim bat ban prisngan hakane ka jingrakhe da UMDC ka mahoti constituency uba Charles Marngar kumu kongsan hakajinga don langru urang ba snong samla leki calam I parish priest ka soalat parish Father Leo Yaubor ba Dominic Mensong chairman ka VEC PAC uba P Karbuki rambak snong ka maudingan kinong kitkam ka VO kumjuru ki member jongki SSG ki balaya poi na ki spangut kontup ki kena school na ka Saint Dominic bat Saint Vianney soalan la pensit pensngan ru hakane ka jingrakhe da ki jingshat jingrwai na ki SSG baper hakane ka sngi nakaliang uba Charles Marngar ulai ka jingero ka bakrau ya kasenrop lang village organisation ki SSG baru ya kadar barsnong hi barkowei halor ka jingya lenti jongki nakbanta banwara ya ka jingkala hakarkom ki parabreu khamtam ban pengor ya ka khut ka suba bar ki jingsneu baharkom ula konturu ya ki VO makinang tresitom susu rengkat bakador barsnong banang kentiu ya kayo kakot ka khut ka suba haka imlang ka salang hi barkowei hakum kane ka sngi lengkhu snem uturot sing uba Charles Marngar ulapan kemauru ya uturot sing sim ba ulong kum kanuksa ya kane kapateng bamenta banginang ban it yala ka jong kari ka jat ka kenja da ka baya wer ya kilong kmi long pa bat ki kena school banyada yala ka jong kari na ki jingma da ka jing yale persha ya ki jing sneu babunjan hakane ka juk bamenta ki balong kinong sun jongi ka bande na attention ya program ya kini ko por kan dalam Islam na kalian jong aku MPC ulong nikmat jong kini ko konsensi Prokoi. Number 4, kita program ke background yang dijindan jom dengan village organization. Yang kelabang dijindanku yang senang sahaja. Berkunjung, berai kudai kerpang yang orang basno. Yang dijindan gajah buat penyori bagian kumalancar sekarang. Berkunjung, kejin kudai kumalangi dimana yang difaham. Kejin yang berdua orang berpihak ke sini. Ya kejinglong ke sepi di kena school dan tolong di function